Acordando que menciona el alcaldesa María Isabel Climaco Salazar na susoka kay mucho magagrande y conocido compañía el esperanzao man invest aquí na ciudad este año. Actualmente del pasado año, ya habría un grande mall na Calle Camins y taquia también según la ciudad el de con todo ancho chain of malls na entero país. Asungon con el presidente del Zamboanga Business Chamber of Commerce Edwin To, un buen noticia este. Pero tapidi lang según ele na gobyerno lokal para no olvida con el mga small and medium enterprise kaya tardaya tama negosyo na syudad. Necesita según balansyaw el atensyon y oportunidad ambos del mga big players y small and medium enterprise kaya ta-inverti na syudad. As we welcome, that's where I will like to share with the group, as we balance to our local government, as we balance the influx of big players like as mentioned, the SM coming in and all the big brands, we have to make sure we take care of the small and medium enterprises. Kasi as mga big players, they have their other companies to back them up. But the other local players make sure as we bring in, as we invite national players, we are not ignoring our local players. The micro and small enterprise, the atong sari-sari store, the atong mga Zamboanga kayot. Because if they find it very difícil el competition, they would rather become worker or they would rather move out of Zamboanga. So before you know it, the whole Zamboanga, you'll just see national brand. Desde antes pa, takia daw tama negosyo na syudad el mga small and medium enterprise iya produci empleo con el mga vivientes del pueblo. Por eso bonito según Uyi, si ta mejora o mas taancha este mga jutay negosyo junto con el gobierno lokal. So it's very good that they also mentioned like budget-wise expanding, LB expanding. So it's very nice that local players are really growing with the city. Dan naka city ta kada grande, kaba todo mga grande otro lugar ta beneki just to sila tan harvest. Aumento pa dito, este mga small and medium enterprise, elia prinsipya siembra mga negosyo na syudad y propio lang también según para sila también el cosecha con el cosa man esteya fruta. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.